Iya sange maka malak to maca topi. Ya nade na to ya guru tu ya sange maka malak ai madodo to ti lolongange. Pale ro maka da meki mega palatka pe ko carana isappa i maka da kega amala cicen ni ijama nade na leppa pahalana aja gaga aja taborrongi de gaga wadi bangga ka ngokole nama pamula yase cari pamana mitulatu yawa. Ku ului angkat taina ului makadaki katombe no ilo ko matai taina matai to makada belle tai ingat meman ni do ciling kato taina isi angkato no ilaya wakale pa angkato posi angkato yawana tai meman ni capak na kanukui tai manam ni de gaga ye na tu nang kamana carepana supaya mainga ki maka de tu gaga tau mapacito ngariolo na po Allah taala. Iya. Makanya tu ampai makada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Na pujila da po Allah taala tau malo lisue toba. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, situnganna kotoma bicara amat yang baru sekalian. Iya roon-ronna tawi ko mati dua narampir ke dalam na korang, tapi dua narampir di dalam na agamata, tapi situngan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem. Makanya tu kung katau mati ni japurat tanah katelu ya betul tu ibaca minha khalaqnakum ipodangi maka da puluk kokotanay ipancaji wa fiha nu'idukum kokotanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatukko ko pe mapuluk kotanay. Jadi roton tanay apoleangang onrolisu si bawa matu ipatukko ngitay puluk ko nayakia iroki buru angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tersekam may makadaya kumati tahu Pak Bu. Terputus hubungan nasibawa tahu tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teko mati maka dami tutup usia umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup, terbuka selamanya hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih napa paja napa tatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi roh alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa koling itu alam kubur bukan alam akhirat. Ia roh alam akhirat ia panauba narek kupurai kama lino. Selama dia nak kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ia komate tawe ia tuki burue on romat tajam. Aga natajang nomor sidi natajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua natajangi amalakna purena piga ukulino riwatuna tuo itulah yang amal jariah, amalak malari. Naya rupa-rupanya sangi amalak malari mega bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan
Mereka tu agak-agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanre na apalan na. Cuma ia kok kuihat desa ena rampe nabita, mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sangi mapasolo Bu, pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sebab ia ko napake tay mak jenne lolongan ia apalang. Ia ron nak jenne napake mas sempaja lolongan siki apalang. Napake mengaji napake mas sikiri lolongan ia apalang. Ia pure napake tay mak jenne wae ia ron miti okotana ninung i bere-bere ninung yolo-kolo make apalang. No yuk kotana kemudian dihisap oleh tumbuhan make apalang. Mak buah ia rotanat tanang make apalang. Nasi semiyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Ia ko pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, we miyare gaanre patapulu miesona batasan na nacapu kuatan na tasik dito kupurenan re waramparata. Ia ko pakaian salama na pake ia tu tay pakaian nge malolongan nge apalan na rekodece na pigaw. Ia na tu nakada khairul mal ar-rijalun solih. Si kanjak-kanjak na waramparan na reko tau madece pakai. Nasabak dia na mungkin na pakai untuk majak. Makanya upasangi apa ia tia sangi amal apa Bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabadi na leti pamase selama ki kutu. Yang kedua leti syafaat. Nasabak ia kai rumalanda ilalungi di surga. Ia koto pandita patareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase sitongan na pada mui. Cuma ia ro suruga hadiah ya lengi to ya masih sama kira. Kita pahang ya. Dua mi pas sabaran tenawa di taman suruga, Pak itu suruga hadiah mi Pak Bu. Dua mi pas sabaran. Nomor sidi kotanya jalur pamase, pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko sorimon rin tau matu maka dia nabi tatanya umatku ya puang ya maka dia puang Allah Ta'ala memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Jadi ya sengelet yang lalata masuk surga dua tu lalana syafaat si bawa pamasih ya na tu ampai tau pandrita tungkat melo pamulai si di jama-jama deceng madari na palariada lalu tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tambah wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatai wa ridhaka anta matlubi pamaseta bi po malado harapkan. Nasabak dia na mungkin suku ya pakasibingo jamay sampaya ya to na cinampa ya to na mapuncok bacaan ya to na sigaru-garu paringerang. Di sakadaga ro yanre sebelum mas sampajang de to garo na pure paujata na patolo mas sampajang. Malampe bacaan mangi liwat cai. Kadang begitu. Jadi tolomi masusah. Milau doang kita ya menirbatul itaja Rabbana atina apa ya baca Rabbana atina apa jatuh itu. Kadang jadi launya kopong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari na mancajilite pemasa. Namu mabicu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina tu ampai angka makun ray salah asumadak kami na pinong na jami ngokupong Allah Ta'ala tama suruga magay atau ngirita makada asu mineway tapi magay ukiro na sila kang nalamak pamasay na pong Allah Ta'ala jadi aja ta capa iya nung mabicue na sabawad di jaji ukitu monro pamasay na pong Allah Ta'ala aja to tabangga na reko anu maraja aja kamay pasulag apa ia ti belisi ia ko ibadah de gacau de gaga tanah si jakamo okolino de na puno non risuju si sabui tau makasibi ngoko lagi pamulangi de gaga malaika mule kale na sabar ni pendre loko lagi madue si sabui tau makasibi ngoko lagi madue de gaga malaika mule kale matagut menrek loko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh ia ti belisi si tongan apa Bu itu ilanti man itu niasang iblis asalnya itu Azazil punggawana sinin na malaikat Azazil azanna tu ila naaman itu niyasang iblis ya jajalalo taling niyasang anak ta Azazil iya asan na iblis itu iya
kata koloki jupandang kata pak baluk roti maros. Ternyata asasil pura ni nalaga ana biasa asasil pamulana tapi nalaga ni zasil maniwita. Jadi itu situnganna malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh sujud waktu nai pancaji Nabi Adam dena melo aganna magi nasabak kesombongan. Jadi aja tak dapat kasiwiang ia tu pasui iblisi boleh suruga boleh ripa masina po Allah Ta'ala kesombongan ia rumalat dai jagai nasabak ia marajing namustas Pak Bu. Kesombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukannya semakin marajing terhindar dari kesombongan. Ia ko to mapadi memang to mariawa memang dia to sombong atau makan to manu memang kasih. Ia tu tahu bahaya tahu sugi pamulang yang si batau bunga angkai jabatan lah, woi bahaya lada. Mendari titi lalangnya nola tu. Tapi dia tu gagal ko penradi. Insyaallah. Aja gaga, aja taburongi. Dia gaga wadi bangga kang kole. Nama pamula yase cari pamana itu latu yawa. Ku ulu yang kata ina ulu makadaki katombe no ilok ko matai taina matai to makada belle tai ingat memang ni do ciling kato taina isi angkato no ilaya wakale pa angkato posi angkato yawana tai memang ni capak nak kanukui tai manam ni de gaga ye na tu nang kamana carepana supaya maingat ki maka dade tu gaga tau mapacito ngariolo na po Allah Taala. Iya. Makanya tu ampai makada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Na pujila da po Allah Taala tau malo lisu toba si bawa tau na puji pacingi bi alena. Ya ro na puji 2 tahun na pujila da po Allah Taala tau malo lisu toba. Dena kada innallaha yuhibbut taibin. Na puji po Allah Taala tau cicengnya toba de. Makada yuhibbu at-tawwabin malo lisu. Pak kami matu tiasa dosa langganan. Iya. Kami tiasa dosa langganan Pak Bu. Mak gosip nasa sepuluh. Pura situ matu mak gosip sih. Allah, madosa sih 10. Ia rasa dosa langganan. Kami matu. Iya. Engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Angka Pak pasti ada dia gak tahu angka mi tahu dosa nama lopong kata dia dosa-dosa bicu angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu wa yuhibbul mutatahhirin na poji pong Allah Taala tahu to disimata angket pacingi alena ia tu ampai Pak 2 tu agaga ko tak kalewe istilahnya ko agama yang pertama istighfar mape paci tu. Tapi ia ro pacing ko istighfar dena tak desisa dosa tak tutup istighfar menutup yang nampak pada koto maroki na sala ko kartasa malah kitipeks napai tipeks dena tak de hurupu kamui lai tongko mi pada ko lai ce tipeks namanya tapi angka tu pasusu kega pasusu al afu. Makanya kau ramalangnya nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kedua kau mas sembahyang Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya palaga dosa. Ina tu nak kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali pong Allah Taala dosana na patadang ko salingkana si bakulun na. Ia korokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongnya polir takin ajui ida tu ampai 2 mitu garaka lala sampaja pakai kalimat subhana ia mi ko toroko si bato suju mape pacing ia tu ida tu ampai mata anak tu pape nak dingi ko minita mako tama liwat tu sampajani mata anak tu pape nak dingi ida tu pura nama beresallawe maringas di samanang kalaga risese na tahu pasang pajani mangnya ia ni ko mapatu-patui mata anak ni ko pura iya satu saya ganti dulu yang bagus satu jadi makiro Pak Bu
Jadi itu sampajange palega tapi makadai nabi ta ka penting. Makadai nabi ta angka dosa dina lega isampaja perlu. Angka tu dosa dina lega. Makadai nabi ta napasipulung ipo Allah Taala laupi mak juma ummakku napa nalagar. Yan tu ampai sampaja juma palega dosa nasi minggu iya makun raya dia na nalolongan ya pak dia nalo mak juma. Iya. Padahal dia tu kagak macam ni makun raya lo mak juma alina tu ni dia na melau. Iya. Ia tu sampai juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun raya ko mak juma pasal sampai jalur rumah tu. Demi na wajib lo mak juma. Tapi ya ko mas sampaja ni mancaji wajib sampajan lah. Tabahang ya. Si salah tu hukumna berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi makun raya tidak wajib. Tapi ya na lo mak juma makun raya na lolongan ya ro barakat na Jumat. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur, tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi mah kurang, mega mau ke kampung atau matawami. Iya, kurang. Padahal angka mau masih uruntuk ko sidrap. Mega ke jamaah non kan nulle melong ke 40 makun rai tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu situngan apa susu dosa dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas susu dosa itu. Iya. Jadi ko palaga dosa nasabakan iya je ko tomelo salama apa buka dua mi ko gamay to. Pertama usahakan ina matana ide cita nanya jata. Ya moro namo si salah cidi mi. Ko si ratu ijata na si ratu si di cita salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya ko dena susu dosa matama pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan susu dosa na tambah pahala ya ko to mangaji ditambah pahala masik kiri ditambah pahala istighfar ki itu tu dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabi tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja pada na rupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe na lisa riwe kanto na lisa riwe tapi nasabbo ia ko na mapaujasi pada na rupa tau tasabo si jadi na wicangnya ro kompe makomoro matu nara capui sana ia na tu tau maka na bitta sila da sapa ya malak na kusurimundri tapi dia gaga na runtu ia na mega makoko mamula masalah nasaba ia dosa ya makoko ia na ko na HP wala ipau mananungan. Ya biasa te ko magosip ya minewe si bawo mangkalinga ya makokoy de namo keluar negeri dito ni sate kana magosip yano tapi dito ka topin ramakoro di may gato man rasa gitu iya sisa bumo tau manontong ina tu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP nah karena itu hadis na nabi maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya tapi justru dia yang menampakkan. Ya narona masuk Nabi tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan nasubuan no po Allah Taala jamu magi nang ketulimo pitang. Iya nama kokoy. Iya. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian maka daka onna iya komate tawe umuruk na mitulattu nekia amala na di panatatu tu na sabak dia tu napa aja malolongang materu sinin na amala purena na pigaw makumana tu nang ketutulitame tu masigi purena sumba non rite masampajang inati ampai upa makada aja na je tabangu ci di masigi iya komega yidi tatatala iya rosumbangatta aja nak kada maki bosi di masigi kecuali ke tu kampungnya di metoga masigi ia kau maka dari 500 meter yang kamu masigi aja nak tak bagu masigi
tabantu bawan ni rumah sigi sapaki masigi. Apa ia ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita. Pasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi siya kan atau masampaja. Nulle kepada kok bangungi masigi cidi. Padahal kan na jamaah na, tidak mungkin. Tasapa ba ni karakay ka masigi maroa. Mega jamaah na, napa ya rota bantu, talian yambala. Ko tidi ki wajah ilampun na, manasa, namaga tiga na pahalana mi ko meribila tau mak bere jamaah. Ya ko bangungi masigi na pukate mi sipu do jatama pe ko ni. Sipa dua mi tu. Nama-nama yo lo pa ye. Pada mi ko to makaroba. Maka dah beli sapi tak 500 juta. Tahu rugi ya tu. Alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama kena raja tu 25 juta. Tapi pak gena 10. Ni daripada 500 juta melengi cidi. Nagana bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kaya kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na ko cidi. Nama kaya. Jadi ia tu ya sange makamala to macatopa. Macatopi. Yan na to ya guru tu ya sange makamala ay madodo to ti lolongange pale ro makada meki mega palatka peko carana isappa i makada kiga amala cicang ni ijama na de na leppa pahalana makada mega to ni ungkoso na pada mega koso na misalnya kulangnya angka pesantren pak kepala korang ni bangun na meto kilo umrah kiga ipala yolo iya ro pesantren ni ta bangun aja na talo umrah pura ni poli umrah cicang aja na tajok kamondrina. Ay na pura ni poli cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah, angka makada wajib itu umrah. Dia nak kena dia yang mana na tu makada sunnah, angka tu pandrita makada wajib. Tapi hanya sekali. Ya ko poli ni cicang aja na talo lisu. Nang kena pesantren pak kepala korang ang kana maka pala dia na mampu ya na rota bantu. Masak mana na patapulo tu tau isuruh jallo ita masuru ke masak mana dia na jallo ki na di bantu. Na makiro. Nama gare. Nanya ko idi lo umrah na dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia na tambahan na mati kita. Liam itu sisa bumi tak tercatat. Dia na mungkin tak tambah. Tapi ya kota paki mak bangun pesantren. Tapatama ko masigi. Tabante na na makapala emaga pabu. Salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala de na pajat tamas torang pahalata mati ni kanyo ko kiburu taselang ina rasa nabita angka umma kumatu taselang mite amala na nasabade nang kanajamay nanya kia de na pajat tolita mo pahalana kule kendroy nasabale na pamulay wisi de deceng nasabari na lebang itu deceng. Coba kare na naway di amalak gatalalung atau aga. Kama ko meron ya, magampang pa kali-kali na ya ko ibadah mimpi kau capak dari rita. Amalak gay sapa atau kita mencari yang lainnya. Ya ko amalak mo ta sapa imege pahalana. Nama kiro, pada mo ko gato mak bagi-bagi, maka dawaga nak bagi tekuro kada bakoro plasti nak bagi tekuro yo po corona sang motor lagi lokiro dega monro lok tu lari plasti. Capu pi tu motor ina pere lo ko plasti ko tau maca makko mati itu dalam ibadah. Mai gatu ibadah Pak Makoro ta maki basigi nak batawe aja jota sampai sunnah. Namo maniro sampajange jama-jama maka kanja ijama aja jota sampajan bali bi bang. Nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajan cina yalengi syafaat. Tapi maka de nabi tanigi tau mangkalingai bange na bali bi tu bange napa na baca pak dongan na bange iya malengi syafaat kumatu kusuri monri nabi tamakana jadi ya aja jota sampai jasuna namo mani makanja namo macanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Quran tapi ya ko bangi tawe tutu ko rangi jolo tabali bi bange napa ki mangaji ko meki pataryo ngaji ngata magai angka yasang cerdas dalam beribadah. Iya. Angka tu tahu Pak, biasa-biasa mi paha, biasa-biasa mi rita, dia jangan kanirita masumbang, dia jangan kanirita janu masumbang. Oh, tapi makai ga palan na sumbangan na, magai nasaba nasubui amalakna. Pak angka tu tahu Deni Palete Pak Bu. Saya dapatkan dalam hadis itu. Dena lete ku siratal mustaqim. Nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar.
Napai malala law pada masar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dia nak beli itu to pandita patareka maka dia to mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Dia mu antar yo pada masar na pasabak napai malala law pada masar ni jemput. Kega maka dia nabi te ya kong ka umak ku masidak kada dia ni sangini ga tau na sidakai. Tau isidakai dia tu ni sangi maka ni ga sidakai. Ia na tu tau matu dia panalatuk kepada masar ni jemput. Dibawa ke ila rafiqil ala. Biasa mungkin masubak dia ti sangini ga tau tasumbak. Semua tersapai ya roh. Maka mau tu gampang. Siapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke? Sampai tu mencawe ke pak? Iya, ada pondok pesantren. Kali ini risang anak kurala, guru na mirisang. Talipong iban ni guru na. Angka gana ayati mo ko tu maka pala. Angka gana pakir miskin ko tu masikola ko maka de angka. Siaga pa kamajana siulang. Seko tabe aja na tapoda nga asal na jato na tapasirun tu ka tau na ya pawajarang ipak kamajana siulang. Itu nana aku tu. Aja tapodangi maka dia wajarang. Aja tapodangi setak transfer ka bawan. Ya naruyasat tau mas sumbangnya dia disangini ka tau na sumbang, tau isumbangnya dia tau nisangi maka dia ga sumbang. Salah saya mati itu nana masikola siruntuk ko palawangan dia nang kanisangi maka dia biasa bantu ka batu ko masikola. Idi dia tau niris sama maka dia biasa bantu ya nana. Yo pukui pampengang ilangsung nana na to siruntuk maka dia mu ita dia cik dia tanya iya. Nah itu dia. Mubak itu, mubak. Ni tena nak berhasil loh. Iya mau tu biasa mania loh. Iya mia tu nasabari na. Nuntak pamubak itu. Tapi aku dia dirisang. Dia gaga pulok. Ia naronasa nabi tahu masih dakai. Dia nisang ini tahu masih dakai. Tahu isi dakai dia tahu nisang. Dia nalok ko pada masyar sipulnya tu nasa nabi. Napai melo lok korona yoli. Emi ko na pasipulong nga na yatingin na panaling ampal lo na paiso tingi balender mo pa yato pa. Ya ko de tulle pakiro makade de gagaya de ya ule molay ro ya ko de tulle molay ang kamo palalan na ang kato pasidak kana sa nabi tapong Allah taala mukuroy ale na parewa isa de nabilang ina parewa kan kega rahasya ya kong kataw milaw sumbangan tali bani goncingon ro adita. Tali bani gonci pati duita kada tade engka gonci naloni tala ka kutu dalang. Alena siya benala. Maraji memang. Tapi ia ni rolala dena antri tahu pak? Dena antri ko ya ro. Apa iya ku ya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala dena antri tahu betongan na yelemeto jalur khusus nasabak sisa butaw dali kong kacidi. Makiro. Jadi dia namanya tamat tajam. Pada rumah ke Nabi ta yada huluna jannata salam ego tama suruga salama. Dia mu antari pada kalau ko pasay na dia na sopasa namo me ko lari. Iya itu na pagurungan Nabi ta wala ide citaw mapeja lokori ko nang kataw masike basako. Iya. Topi di beli bola ko masike makanan to siya kaperangan. Sisile mo to aja layolo. Iya baran na caunasang. Iya. Yang kedua, otok ko makasiwari waktu mamana tinro na tahu itu sampai jatah tahajud. Namun nun rakam. Iya, marajitu jamir aja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendah tahu makin rendah aja umpodang beli bola sama cicil motor di palepai. Marajitu ya, Ro. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe ko de tulle maka de ya ule mulai ya tu pastas kaje itu ibadah Pak Bu. De tu gaga tau mulai pas suku maneng. Makanja sampaja sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betongan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau. De tu gaga pas suku sisang. Angka tau ya ko isuri masumba maka sija. Tapi ko isuri masampaja sunnah maka kunru. Nasa iya tu lagi sampai perlu disipan rasa-rasa. Iya. Angka tahu ko isuri mapuasa magala. Pokoknya puasa saning kami sa iya mulbit na jama manang. Nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatiasa di ko mapuasa. Tapi di nang katuliya turus kido na to lipaw jay bali bolana. Iya. Padahal papuasa iya. Jadi dito tu gaga tahu suku sisang.
Yana tu nabi tak nilaw ko po nga latala aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibadah na baran na matu na jamo mak ko na di salama. Makito. Jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh ke capan sampai sunat duha. Enggak tu na po nabi tak istiqamah duha itu 4 rakaat. 6 rakaat ko hadis qudsi. Jakon na rakaat na po nga latala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu. Pak duha iya. Jadi makom itu pasidak ka makoto angka to ipatama suruga deni pares sa ipatama pasidak ka ye angka to sampai sunnah oku salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to pide to tu gato suku sisam de gaga kakama to taruntu makano we anu de nang kan runtu masumba cocok ni de nang kana sidakka tapi ya ko sikiri sampai tahajud de nang kana alpa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan pasti dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya na tu nak ada angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuci di. Iya. Ya maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk aga jileto ni ha. Ode gaga tisata sumbangan. Iya. Tilo doang ngatonya pada terupa tahu. Iya. Tapi cidi bau-bau aja lalu tak berseke. Apa ia tu tahu maseke dia sisa gase ngarena. Pak namo to seke cacatoy. Iya. Teka. Yan nama seke tayo pak mapunco sunga. Napa ni malampe rampe jana tawe. Pura di lemak tawe pak naloki buru te masyarakat buru na ite na baca sana nasa. Kat di pa biasa tawe padahal buru di buku-buku na ini. Iya, aja lalu tama seke. Yan tu nakada nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit komelo ki na masipo ng Allah Ta'ala. Aja ta masike. Dito jito nakala ya lepi agaga tay niya sa tay mabasa de. Namu mabasa mi meway ada tawe, mi cawa-cawa beru, ilaw dong. Iya siya sa to mabasa. Namu poto tali nga agaga tay ko tulis sulak mi matata dito namanya mo papinadi na tawe. Pak angka tahu ya, pak komo je tu tawe pak ya ko cicamo pilaw agagana. Maka mo patuye, talamo ya ko ganan ya kedua makrani kesiro ko ganan ya ketalu makrani obe ya ko pakapani law ganan makrani iya sih jadi itu mangingi matoto tahu tapi abas sakit ya tu tahu mabasay pak de gaga lai pojo ko po nga Allah Ta'ala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranlaka lai pojo ko pada na rupa tahu ya tu tahu mabasay napanya tu tahu mabasay pak dia na mega hisap dia na marajing hisap na iya tahu malapa ya timna iya dia na marajing hisap na tu kaya usahakan yan tu naman ko tahu malomo insyaallah iya ya tiya sangin pasida ka dito nakaladui pa kung makada sadaka yabi kung makada impact warang para pa tu jadi namo tu lobi masigi tahu pasida ka na to watakale mi cawa-cawa mi lo kepada rupa tahu mi cawa-cawa marenu iya na tiyasang pasidaka tabassumu ka fi ahika laka sadakana sanabita ilaw do nga pada rupa tahu pasidaka makanya pasangi aja lalo talu payar kumeki matinro papasan na nabita ilaw do nga ngisinin na salangarone salamakun ray to matappa rone to matappa makun ray itu inanya sinin na matewi disunnahkan itu kotoliuna ibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo ya rokomeki matinro. Ha? Aga jipe tabaca? Fatihah. Tabaca mo di? Fatihah kepa. Kulu Allahu akatalu, kulon subirabil falak, kulon subirabil nas. Kemudian ayat kursi. Ya ko purayero ya barungang ilo ko pala limay napaya sa pungo ko atakalewe ya narunasa nabita mandi ayat supaya kung kaanuwa di makasola de natamo ko atakalewe deni ya micuy ya barungang mi ya napaya sa pungo ko atakalewe pada muy ko to milaw do tu na itutu Fatihah makadaki bi barakatil Fatihah ya romatu taisoi ya kupura ni tabaca patehe taiso itama tilawi naman caji pak buruk kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yana tu ampai ko do atolak bala deni pangolok kalewe limay ipak boko
Ya kui baca ni Allahumma dafa'annal bala'i pangloyolo ni lima. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul Allahumma dafa'annal bala' wal waba wal ghala wal fasha wal munkar. Napa ba Rabbana atina. Bali ni lokole magai makadelen pagulute mantasabi. Aja mu bawa lokki alimu bala'i. Yaitu ampe ko pure kunu tawe de nia sapuang alio ko pala 5 ko rupiah. Pak mo mega tahu tu Pak namo bala nanti mana tolok ko alena. Itu sebenarnya disunahkan itu. Ya ko to milau dong, do tolak bala ye imario loy na isang. Mega mo pang kamo pa dua mo telu masigi uruntu. Aka 2 milau dong. Milau dong yolo doa umum, doa keselamatan. Doa aga sana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Ia tu cepat na suratul Baqarah. Napa si milau dong? Tolak bala na yero. Makoko imang na mo milau dong ya, kapatat dito ni sesa. Na nilau dong ali dato ka nilau dong. Padahal ia tu daranot tau matewe ko tau tuwe pak dong. Itu naranong ko ini pak dong tu. Makanya bija-bija nak lena almarhumah upasangi taki buarangi wakka pak tamatota. Manyamamoto abu. Deto tita banyo ko rumah kadoko tasi di kampo tonri makadaga na butuh ka tahu ko. Anu je tu makanja tu ya ki buah wakka pak. Ia tu su jadangi mang. Apa dia tu gaga masih di gimana? Napa ditetak tu lian gimana ko masampajang. Yo puko jamaah dari motat deng. Ya nang kasut jadangi mang. Itaro ko tonrongi mang tetak. Ya ko makado de gambala de gagal lapisan bawa nas mihrab na imange talian nyambala itu malaba-laba cek de pondria wena penatari su jadaya sena. Mana sama lolongan mataru apa tetak tulinon rimange itu. Iya. Iya kotanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake teh mengaji napake teh sampaja. Iya. Iya tu manarai imon ripi, itu pala imon ripi. Iya. Nanti sampai medari rupa ko makale ko kasumbangan dia mana sa bangun ngak bani manarah. Iya. Ko kapaboto masumbang ngak bangun ngi pala. Iya. Aja nu petami masigi. Iya, jadi ko kapaboto masumbang apa tungan na isaliwan na jung petami. Pana tengi angka tau panrita tata ina palaba mo itarima sumbangan na paboton. Apa nasa yan de mo tarima itu napake boto napa di pede mega dosamu. Pak gara-garay ko na dena batongan na gara-garay ko de mo alay di na botorang ni. Nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika de meto na tarima. Ya ko muisa ni masala mo tarima mo pita ko lay pasitatte. Yang kami makade ko mo tarima pa ko rayo patami ko lala masigi bagong batay seti teng ko na ro mo pake. Bagong WC ko na ro mo pake. Aja nung patami lalang. Ang kapake yaro. Jadi mak dupa-dupa tu pendapat atau pandrita. Tapi aku meki matika aja tatarima sumbangan langsung barcode na taki buah atau celengang. Suruh ni kada ko meki masuk bapa tambah ko celengang aman ni panitia itu. Pai kita nai matuk kada polike gaya kada bisa ko mi celengang wala. Selesai ni itu. Dena mega pakutanan. Yo pokonis sangi maka da paboto je tu balega lepas si pape mau pi mate tu. Itu jadi waktu itu Pak. Jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu. Jadi tapi upasangi maka da ka ona usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mane yedi tu mo pamakokoh. Aja na bija-bija tamala da taranong. Angka pasan na tomatay riolo maka da. Ya ko bija-bija mo ranong buta ciwali ko. Tahulengnya mo ranong buta rapa ko. Sa pagkapat ang kalinga biasa rodi. Aga makna ko bija-bija mo ranong buta ciwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong buta ciwali ko nasaba iya bijam mo yang penting makibua ideceng ang kamo dece mo lolongang. Mas sampajang ya anak mo ang kamo mo lolongang syafaat pahala yan riasa buta ciwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matonna malolongang ito. Tapi ako din na sumbangin tomaton na alena mi masumbang untuk alena tatang kana lolong atau matoy sapaat pahala asan na. Yan na to nakala tomatoy dulu pede mega bija-bija pede mau pa nasaba magay mega transfer pahala. Iya. Yan na to ampe di usapaka itu doktor makada dua anak cukup ayaja pega yumi ko bilo mi jaji. Iya. Aga na ko dua mi akibo na cidi kiru cidi gimpe. Aga mi taranong
Iya. Iya, betul kan na Kak pigay wi. Angkan itu lalan na nasa tau pandrita maka daya na de mu hake kaiwi, de tu mapunay wiwi jamu pa. Tergadai mopi. Yana tu ampai nangka anak-anak jaji, angka anak-anak jaji. Namo de na si minggu jajinna namate, hake kaiwi. Itu masandapat yang masih masyhur. Dua ngasom jajinna namate hake kaiwi. Angka lalu maka yang penting pura itu hake kaiwi. Artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 mi ulan na natako alawang berarti pura itu anak hake kaiwi. Alengi asam ia kode pa naman sa dalam piki. Ia kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung ka janin de pa nak bantu tahu. De pa niri sa makada arwane ka je betungan nama bantu ni tapi de sa kada arwane ka tahu makunray maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matuk ke suri mondri. Nah, iya roh. Jadi usahakan ini taling asam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hake kalalo ki. Pak Mega tahu tu icera lutu mi. Isa-isa icera lutu manu mi gereran ni. Iya. Bato-bato taturiolo kasi Mega dia na mampu. Waktu menyingkiri maka dami tu cerak lutu de lalu je nagere manu lali na minate ba betongan na lutu mo pi pacerak na na itu ko pace pahakeka bembe atau domba saping na palaba imanta sapi wading pi tu bembe angkat na kosi di saping ko maka daya besa ke kai saping ipake asan ya tu kana ulama fikih palaba mi ko manu de tahakikai niya leta na makamoto gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti dia na marigaga. Iya. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to. Iya. Demi aja na tetap ulo na. 50 di taong umuro na aja to na takokogi pa ikaparikaroba pa dumelo yung koko. Iya deto. Cukup apa ya tu ko makadete akika pa apa angka lalu makada 5 matapa ulo yalengi asang igirerang olo-kolo kemudian dihitan lai sunnah jadi pitung ngaso jajinna tu dianjurkan juga dihitan cuma dia pengen rule di palaba padahal itu semua kasih nama potong rambutnya itapai gondolo itu idega gise saudok na namo silam panasan nabita habiskan na pamutimba siaga tanak na aliangi ulawa makoro tanak na napu masidakang supaya anak muda dalau salah dia na pakasiri ko kutangana masyarakat yo pwede yan to mahakikat tapay Pak Bulawang anak dia ni timbang ali na mi Pak Bulawang nga Pak Nene na mga kasijak malin ulawang apo na padahal dia mah disitu kan anak Pak Bulawang tu kedendapi 10 di tahu umur na nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi itu nasolangi darahnya itu ampai makun raya wadi mak bulawang arone dan wadi ngapa arone beda na haid. Gitu sih to kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuarangi wakapa wija-wija tak tu idi makokoy aki buat menik sebelum mati ki masak mana idi meligalu makalong darah pangimpang masak mana dia kata wakap kong kagaluto ko tu sidi heto podabanya nak tak kadang ko tu galuku cidi kami nama bicu 5 miare aja gagak bagi ya ro meka wakap kangiet itu penting apa ya ko nak terano ngai ya ko mapahang agama cocok ni pada anak na almarhume na pahamo agama menyamang mengadakan ni taksia mengadakan menyamang mo ko bija-bija makor ko din napahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomate ikiri lo jupan na makule ya minatali po ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu nikiri mata iya de nang kana kada puramuki katuman remak disi moki ga de nangka manasa tuki palai ko tomate lakai tamakoto maka dana poji kak de gaga itu masak dia nak bayi ni kumati
Palampura memang ni. Tatanay ni gare. Kung di tamatap, rewa kimatu, patuda-tudang yung tatanay ni, maka dapat kira-kira mabay ni kikomate ka. Palinga makarami tarumirita. Iya binti jawaban na. Iya. Iya. Iya ko idi na ite gare. Egan na agage pasipulu. Kadang ang kagaga ya chinayanre deniali na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki matu sa puripala capa na. Yan natanya alita pas sa dia ngame mangiboko ngalita man rasaki. Itu penting, Pak. Makai ka tau pa na seke ka tigaro na. Machina man re doria law makutana doria makarte 200 sa buna saway soli pa kapadal si di juta di na perikantong. Iya. Makanya itu matatafiolog saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasangnya tahu malampu na, ya itu tahu pasti lampu ya agak na Cina. Makanya aku macina lah, ada komandre doria na dia mulai menlia doria lobano mali popo ais rasa doria napa minum. Betul na. Aja mau seke kang tiga romo. Na rekomelo ko madece. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Tanay ito na ya sa lampu maka na kung kadi na te tak den na dompet na tak den na mulo mite napa kalau bawang ilo bola na tanya lampu itu sabin na mi lampu itu. Ya tiya sang lampu na leko tay pelo maka nang kapelo ta pelo ko te we aja mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tuda ko aja mo pelo o ko puyase o to ya nanti sa lampu. Ulama dulu kan begitu. Ang kadi pangalibin si tale pokoknya na demeto na wadi yo pidi eling pangalibin si nalengi gola. Pagawai yaling iwan jalan di ali jera sana. Itu isengnya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas awe yaling sembako. Iya. Iya namanya nah. Makanya ubasangi laki buaki wakap. Aja nata wetaran nuangang. Iya nang kamu cek deo ko tu wakapat. Taya aja tu lawangnya bu aja tu lipasilapo. Iya, ipake macane. Dedi sakka ki mantra satu kitu. Mati ki matu beni monrimi malay. Iya. Mesti ang kata wakap kang. Saha kang inang ka aya ko de pegaga wasiat me mataki bua. Ya ko pole mate-mate kung katulaw ko chede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Akibo ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa kitu. Aga ko kelala kubur, aga me tatajam. Wija-wija de gapil lodong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila la makalichwa makareso mapasipul ele makunraye. De gaga ya sumanga man rasa kitu. Iya. Namo tu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Tari mo tu talungas so patangas so. Yan naliwan ni dena na tari. Yan nanonto na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Yan nagana na siula mato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapak niya telah meninggalkan apa makagamara tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadari makasih. Den pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu macamnya pasti kinroki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jajan na yero tabila maka dana ni pulo nomor ko anna ni pulo na kurang. Pede loki itu pede macayo ke calori na kiburo ya kon na pulo na 50 ni tawo umur te 10 man itu tahu. Angat taki tapi nabita na pau likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain o ko ki mangata antara 60 70 o ko itu mega mulai. Dia nang e pulo na ngata-ngata memang ni. Pai di tau matoy tatachi di minta tajang dia dah mungkin mati maloloy. Yo pui di maloloy dua mo ko dia to mati malolo to mati matoa. Dua mo pita aja di matoy dia dah mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa ni apa? Deto na megalada tu pasangan nomor si di tajagai sampai jatamo malada tajagai. Sampai ja paralu. Apa iya pamulang
magi da sampaja paralu na sabak mapamulay taong madang. Ya ko makanja mo iparingaran na lala sampaja tu de na masesa amadangan na. Iya na makanja mo, iya tumpe makada yang pati sampajang ita jamay aja nalasa makatolo galungin tolo marepaki magay de. Salah-salangi je tu kapang, masa talupay mak bagi dale gara-gara lo sapa dale. Ya ko loki galungnya loki pasay loki kantor kata sapa kan dale tu. Ya ko loki masampaja ni galawi. Pangotoro dale, loki jolo ko pangotoro dale na palo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangotoro dale. Pada ko to melo si mala bantuan ko Pak Desa na din talipungi Pak Desa masa dia siruntu. Kamakiro, asam paja ni jolo enak pa joka insyaallah. Na pura yukur itu dale pak, na de pa na to jaji na patantu po Allah taala kato pa malaikat isuro bagi, na de na mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi atu ko cali na dari salah bagi. Iya ko malaikat de na mungkin salah bagi. Na de pa na to jaji na pura patantu po Allah taala, ka malaikat isuro bagi ni sakadakin roki monro. Lalan na min lokoridi madupa-dupa. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pangkaukan na lopadan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami tu dale malasa pak, malasa pinapang kabali bola na bawangi basukui. Iya, angka. Ita dingkereta ko ke rumah sakit. May pi rumah sakit nang kamana te kota ang kamana basukui tama. Jadi makan itu pandrita angka tu tahu pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yan na tu nakada kong ka andre na bawa ko tay ko malasa ko coba lalu na moche demi. Nia ka ngimali pak bura. Coco ya tu dia na salah. Aja mo takal aja nong malasa ko dale ko melo ada. Dina ko nanya na tu lah saya lelewali. Maka dia nabita siya sosiwan ni mi umak ko masamang sitap dosa na ilagga. Nah, itu. Yan na to ampay mamuluga sali tariko de na malasa lalo na siulang. Masela ko ya lupa ko pong Allah Taala. Yo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandari lalo ni sa po magabawan niya ji to liwa pat diutoy de panapajo tu pat disiudo makote. Tapi itu ang katulasa Pak Bu itu menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada ang katutaw kung napulik itu pat diulo tapamata bawa sama na merap pa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tasi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mapat di bawah sama na merap pa ulo tapi cinampa nih. Itu tanda iman masih dijaga. Yo pokok mapat di ulo mi gargaren ran. Lagi pada itu kapak gagal kupin ramagala macicil di itu gagal itu je tu panrasa itu panrasa lah kita tu mak kredi materu hati-hati ki na rona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah maka dan kekaman kasih inran na aja Hendra bawa namo papinrang. Aja Hendra bawa Pak Bu namo papinrang. 2 tuh halangi tetap surga. Inrang si bapak pinrang. Ya ko inrang maka maja ko papinrang nataja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Ya na tu nakala to mata riulo ko mapinrangi paparimang ya mi tu na papinra ko nawaja. Iya ko na painala makadang katu paparima kokoro. Betungan na iya ko na waja itarima iya ko de na waja puro ni halalakan. Kira-kira tu lemotang. Indra kita di 10 juta tatokan niati. Maka iya ko na waja ipo mo tarima iya ko de nule waja puro ni halalakan. Aja mo taladai. Aja mo tapodain kade kum waja itu wale ko de waja halalakan do de na waja itu. Dena magai Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutak kulo ko tawe si basangkutan na telo Korea umat. Makanya disebutkan wantas adaku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Parai ko indra tagdo ratu bisa bubu. Aja mo tapodang ito minrange maka ta pinrangan kada ye tabe kay pinrangan ni tapi tatokannya ti epo.
Iya ko na waja iya romatu inran na ro utarimay tapi iya ko denu le waja e panguhalalakan. Supaya mati ki matu dega sangkutata. Apa tomelo na tama surugan na kanamo pamalaka jolo engkau padi mo korohe. Tajangi peko ni. Para ko tomelo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandar dia pernah cocok-cocok ka pa angkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Ya aja tak kada pa angkat tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh, ko peso limon dito mapasilolongan tahu bodoh. Makada ka tahu kunru to kan lah itu. Mapasilolongan to ka ko matu. I ko na tahu liwa sesab na sama magay. Mak yan na to ang pinabita de na sampajangan itaw ang kay inrenna na rekodega gasiat tanggung. Dito na melo kilamay. Apa maka de tangabunak kulino he tari matajang. Magay, nasa bayo ko kusurimon rin kamanang isinin na tao dinon. Mapamulay to jaji pamulang nila to tao mati pacapuran eh. Ipasipulong ko pada masar. Iya ko tao chidi sapa. Maga kira-kira. Tao pinrangin na ba. Ipasilapo ko to galungin lang nga. Napalay sapa atau isapa ko pasay din na to. Majan chika na kin rimonro. Si polosoy macan na dali ko taruntu eh. Makuha nito ampay kong kagagan na tayo pura ipake. Taparewa imasidya. Mapabuting yung balibolatan ng kabakoro na yatari na subali. Panne na tayo yatari sate. Tilaw boleh. Ang kaasan na. Indo upa. O so, doon na indo upa. Tuli na sa rumoy. Padalan na balibolatan. Siru makoto. Biasa tong kasan na tawe. Deni parewa. Itu semua yang menghalang. Bayangkan ipabu. Ang kataw pura manre daging unta. Itu dalam riwayat. Manre daging utan na tasili isin na tasili daging ko isin na darat na tayo no la rewa la bolana mapasila su natulita yero makalila na sa di na sa matuleng kero daging lepang sapi di palapagkaromana tayo nato do irisin na 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilih palapagkurma ini. Maga paidi ladan na tayo la bawang. Capak luka nanti supak bawang. Memak burasa daun luka nanti nala bawang. Lai pasai na coba mana lasin nanti cagurin na coba mana. Tega deh. Dito ka topil na makoro. Dena wedding ya laya tu balu si pulunge babo. Kung nasuruh ki coba, dia nama diala tuh. Nggak boleh tuh. Dalam piki itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu ya maka dapat di coba maka dapat di dia nama diala. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia napa ada kau napa salah maka ada khusus si coba ya nama balu wedding. Pada tu pak belu roti marose. Kau tu lepang okorong kami matau khusus okorong untuk yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di migompo na yamanang, dia naman dia lang alewe. Mesti papala milima, alena pa japuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Aja memang natasasa kali kulay jamu manang matu. Poda memang. Tapi kada itu patapahan itu. Mapamulay. Apa, angkat toje itu kanjak na kuto bodoh. Yan tu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabakang ko na jamin na denis sa makarabay mato ko surumo dia bisa gitu po kada DP dapat di makom itu. Yan tu nakada nabita aja na megala na pakutana mo nasabari masusak ko. Pagka totoo makutana, si tonra-tonra, magani kumakiw. Maga siwa di gayan, kada din nawa di hara, maka namang kapikosi sila makuro. Magani, ayan makutana, manangi. Olo di, masusa siko. Yan na nakanabita, jangan terlalu banyak bertanya. Yan na nakataw pandita, jangan mabani dyan ito. Ang katuwa gaga, mamakuto pandita, nite. Di na halalas ito nga na. Tapi maka naman siya, jirasa siya. Olo di, ako din nanisag makwaliro. Itu makon itu. Ya itu didiamkan. Imo mako kukutuman itu nabuka mana itu. Dia nawat di mako. Itu kalau menjadi hal yang memberatkan. Iya.
Menderita kalau kami sige witai. Maka dari na tuju situngan ni tapi deto nama dosa. Betongan na angka bila bimakanja ko nulle pigo tapi mesa si manci Yesus sama makona tu. Yami kong katanay ka matu podani kada mapitu jalur na. Podani iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan, kebaikan kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian kita 10 sidi. Dito je makala may kapaja, makala matati 10 sidi. Jolo-jolo. Nomor sidi makala ka una wakap. Yang kedua atau usahakan tasyareki burukna. Oke masyara. De baja pada tu ko pak dong si basyara ko buruk. De baja pada. Na sabaya tu tau matebe tembus tu pakitan na loko to lino. Tembus tu pareng kalingan na. Demi tu tabali bi, demi tangkalinge mape bali. Yan na tu ampay tau matewi ni lo doang matutu tau tuwe. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tau matewi tu ni lo doang tau tuwe. Nasabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Makadami nabita demo ang kalinge mape bali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan asa nabita lebih matarangin pareng kalingan atau matewi ni tau tuwe. Maka dia nabi ta 40 jongkana aje mu musalain na onra palamungangin ang kalinga mo petu tomate. Ina tu ampai dia nawading ipaujate ko toloki burue. Dia nawading maka dia sike patau biasa ye pacecerati. Lo tau mate ko rilala denis sang maka itu tau sike ko pe ko mutu. Lo aja na. Maka itu penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kalian na salay onrona kaya de tu sapa-sapa pak dongan na sa angka mona aku tuli kiri nga pak dongan. Makanja itu ko tolos siaraibi. Angka riwaya rampe makaya ko ni Juma itu nang karuh na tau matapa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat jimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ako mi achori nabita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. Mepi subuh na rewa. Maraji-raji kui diaro tapi ya metoro ziarah kubur patatambe tapai apa makana bita ziarah kubur itu menambah iman na tatamba beto tapai ko toko kiburo isi monro ko to naoni jangkere mani oni alati mani yang kalinga tanga benni to makadatu makoto matu ko mate yo pide lo masyarakat kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasi. Nah pemaki buat status semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Lo mau mas selfie. Mereka tanaiki. Akasya kata siareki buruk na tau matota. Lalan na si tahu. Kedua. Ya minagan na katalu ko pure ma Pak Boting. Pak Boting parwe meloy baloki buruk. Maki upasang iya kode tulay setiap 1 kali 1 bulan cica na 30 dega gapada rio ranun na tutaw matewe na dekotolos siya rin ada di kitab Muwatta Mali itu kultolong masyarakat kubur baca surah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur 1 kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun ya mirota baca kalau masih ada kubur. Tausakan. Ya makan jala ada tutoloku Jumat. Kalau itu lewat ni Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanarako tanarica nasale atau barang berharga tapakan jaki bagina. Wadding ibagi adele agagay nareko sapaka menemui keluarga maka da ibagi adele bawa ni misalnya maka da si di miliar nataluki te apaki atau 5 ki tak 200 juta. Bisa itu. Ia mina maka da malempa ya rone mak jujung makun reye kalau mendapati masalah. Angka dia namelo ibagi ratai. Itu baru kembali ke pembagian yang maka da malempa erone mak jujung makun reye.
Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Jadi aja tak kadang kagalung ukur si diheto, angka to galung ukur 50 are, na ronala roni si diheto 50 are nala makun raya tidak. Mesti dinilai dulu. Lain nilai jolo. Apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak aku coba bulu emon. Bulu batu topak. Makir. Jadi makanya inilay mana ng ijolo. Maka na seko alinnya apa ibage. Makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali ia panipake ye na rekode na sa paka keluarga ko ibagi adele. Nah, boleh dibagi adil itu. Maka dia ibagi adele bawa ni maka da talukon rom itu na pada manunu na talutoki ibaga tachisin rotak bana. Begitu. Engka tu biasa istilah wawa tomate, tapi dia ka kupenra di. Biasa kata kalinga wawa tomate. Ia tiasanya wawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tu wawa tomate sitongan na, itu tawana tomatewe, setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa wawa tomate, yo pu diasanya wawa tomate, nigi morsu ya romalay. Makanya kau mak bagi warisan itu teh kena taruh dia nak bagaimana ni? Nak beringnya, yang kena taruh. Itu nasa wawa tomate. Betul kan na iya ko mate kak matu na desi sa gagawat di mongkoso ka nga yaman mo balu Kamakiro. Tapi itu sitongan na tawana itu. Na kung ka balu itu tawana tomate iya na to na makunru tongang. Tapi dito ko kupin radi. Aki buaki akoro pak komeki mate engka mesti kagalut ta ci di tataro. Iya. Atang kau lawat ta ko to makalataro. Komate kak matu pakai itu, pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ingat ki. Nasabak mage mega tu tak kalupa pak. Lino na lalu na lupa iwi alalangan. Paya tu pakalinong mako pede lawi itu pede madodong. Ia ko 50 ni umuru na tawel na malasa de na tu na larimende la sana la rinomani. Pura si malasa madodo situ nyamana pura si malasa pede no kekuatan na. Yo pokona na malasa magala itu ko puray. Ia mi ko 50 ni umuru na to malasa la rinomani. Ia ko makat de dina pesa dutu na nakada ala po ngaman rasa ni. Iya. Tanra mana mu ya tu. Iya upakai ngak tu. Tapi maka daka ona sempajang angka telu aga-aga ajak tasalaya nomor si di sempajang ajak tasalaya sempajang perlu ya pi ko detu lemak bere jamaah ko masigi ko na bola tajo tajama mako mo tu matuk na rebukaran hidayah pa asama to tu sempajang ko boleh tu jam itu sempajang perlu ya mi ko to macawela ada pula ko masigi usahakan itu ko masigi pa angka tu kanja na ko ki masigi makalompo mu itaw itu kanja na ko to masigi itu masempajang mega mu iparesa ya mi ko to jadi dia culeto nga ngalewe ko dapat talu to ngami iyo po ko to ko masigi kung katasali samo kada usala ya curi ni ko idi sala yo ko to masampa ya di talu ni gaji ropani ga menari makoro dinirisa pali ka patuju iyo po ko to mabere jama insyaallah pada mi sentere ito yan ang kabattery 10 na battery mate mo chili kami ko tangana tumo pa yato makumati tu pak bere jama ka pak bere jama ki gimpe acipira bawan ni macumo tu iya mi ko to cadi di na battery mate non lo cadi di dene me tuo na mo pe ko bate matate ka gide me tuo makumati tu jadi itu apa makada bere jama ki angka tu baraka na bere jama iya dihisap berkelompok itu iya kemudian yang kedua pegai salawat talori nabi ta sabak ya tu salawat baraka lo iya pak makada akan makutani tu nabi ta ko malaikat Jibril makada amal aga kaminan na puji pong Allah Ta'ala Jibril makada malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah ya naru kaminan na puji pong Allah Ta'ala tu salawat ta ini manibawang meki male salawat Jibril langka aga sana salawat Ibrahimiyah yaitu capat na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yanaro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampemu pia kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung
Kata tu salawat nasang itu salawat pengantar. Salawat Jibril mata tapi nasang pengantar. Maka dia sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Iya biasa ko tau mega inran na de na melo de nule wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Iya. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Iya, Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na kala din ang kawabali na pana bale-bale. Pasti ka dosa tak. Makanya istighfar perbanyak. Iya. Jadi murah sempajang solawat istighfar tapanan nungamu ya talo insyaallah. Ya kota tambah itu nici di tapalapari at itadega gasusah talo ko pada tarupa tawi malomuni. Hindi na tahu salama. Pak kami itu tuh namu masih mimite na saja to di na niyer. Iya, kami itu tahu mangko to Pak tahu malasati. Malasati. Iya, kami matu to mangko to namu more mite na satole ni parereri. Iya kan? Iya. Tapi dito gago ko di. Alhamdulillah dito gaga mengaku. Iya, insyaallah. Iya, tapalapa dia tita insyaallah. Ya na malomo na ti na mode no to bakale kurtan mode mo to masampajata haju ko makanja mo rampan na nyawa mo lo padamu rupa tau ya na tupa kaya ngasalamakan na gitu. Nah, daripada tu 5 kali cu aku masampaja dia beli bola mo si cocok. Iya, kata mako tu tapi de pa tu na lolongang isa na sampajang ko kato niyo si sala. Payo ko isa na sampajang makanja mo paringara mo berubah akhlak mo. Iya ko dia na makanja paringarang bacaan na minapakanjaki dia na melo berubah akhlak itu. Makutiha. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.